muzika. O! Evo. Dobro, svakamo ovo notru, pa nekaj spijamo, pa to, pa ga še nagrada podelimo, ne, za foto natečaj. To naprej. Moram podeliti višjo nagrado za moj drugi foto natečaj, ki je bil letos, ki jo nam pripravila naša aktivistka Mama. Bravo! Tema foto natečaja je bila preletijo. Poslalo se 9 fotografij. V komisiji so bili Melana Bogdan, Andrej Golob pa Erik Kavaš. Zmagovalec pa je Damir Skuhal. Treba daj žarski dole. Po polnoči je kislo živo.